Oke guys, kita nyoba ini guys, mie baru, tip top mie goreng guys. Ini mirip-mirip mie sakura guys, tapi bukan mie sakura. Ini tip top mie goreng. Oke guys, biar nggak nunggu lama-lama, kita langsung masak guys. Pengen tahu guys, nyobain rasanya kayak apa. Oke guys, kita langsung masak guys. Ini mie-nya itu lebih gepeng guys. Kalau mie sakura itu kan lebih gede, ini gepeng tipis. Guys, mie nya udah matang guys. Ini 3 bungkus segini doang guys, 1 piring doang guys. Guys, kita tuang bumbu dulu guys, biar lebih mantap. Ini bumbunya guys, tip top mie goreng. Bumbunya keras banget guys, udah beku guys bumbunya, kelamaan kali guys. Beku banget guys bumbunya. Kita pakai 2 aja guys, bumbu asin guys. Kita aduk-aduk dulu guys, biar mantap. Tuh udah ngiler guys, wangi lumayan guys, wanginya enak, kecium ya, kayak mie biasa guys, cuman ini tip top mie goreng guys. Ini kalau wanginya enak, biasanya enak guys. Oke, kita langsung makan guys. Kita cobain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan guys rasanya. Ini bumbunya nggak pedas ya, pedasnya kurang, tapi lumayan dah, namanya mie murah nih guys. Ini harganya seharga kayak mie sakura guys.
Kalau pakai telur enak guys, nggak ada telur gitu, telurnya nggak ada. Enak nih kalau pakai telur. Terus pakainya cabai rawit. Lagi nggak ada semua guys. Oke guys, top mie-nya lumayan guys. Dibilang enak, enggak, cuman sedang lagi. Ini 3 bungkus ya, lumayan rasanya. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Jangan lupa guys, support terus channelnya Orang Sunda.